Estoya sana ya mwana na ya baba mdeu nivo ameye andwala malo asendumwati betanga isendo ipa mutonya hata kutukia nyumba ya asa wa kwandonyo munyanya wa matukenda mamu iwa 11 kila mwaka tutani ya sikukuu ya mdeu Yohana Lutheran. Sikukuu ino ni abata muno umonde tutania kuadhimwa kwa kanisa wa mdeu Yohana Lutheran. Kanisa uweta wa mdeu Yohana Lutheran nondo palawaki twe ya imani ya msi wa Lutheran ku ya Roma. Ukristo wetikigwa kimia vaivata wa kwa kanisa vala asa mdeu wekala gaune bobe kanisa yake na utamtumila chake taskabu wa diocese ya Roma. Kanisa uye kuungua usubi wa Yohana Mbatisi na Yohana mutabania wa ubo museo ngaya rukuma bisila sindu syandino rukune ya Samueli wa kele kilomita Mwanza twega musume David aikadhi ya Mungu akite nyumba yake nene na aibanga kwa kianga nyumba aiweka kana ngaiye kala yemani na mome na nyumba zeo syakwikala na kuwa mukabya mwathani Nathan nuko akianga nyumba yani ekalu nakenga yatuma mwathani Nathan amutabya ati wetuwe umbakia ekalune kalaevo kuma muthenya ulanga musie anduma Israeli nthi ya Misiri bikao monde ndya ekala ekalune nienda kuma bandu bamwe kuthi bandu bangi ni eemani taguo wekalo wako na kwa ngai atabya David kwisila Nathan kana niwe ukeya kia nyumba ila ngai wakie ni Yesu niwe nyumba ya mwea Yesu ngai mwene ndeto ya ngai ula watwikie mundu na atua na ito na amba yema yake ndini waito kwisila mwe wake na ila Yesu waseiwe ndeto usu atwikie mundu akomiwe sanduku ne ya kunenge ya kindolimu wone museo monde twiga kiunesa ngai enda walikuwa mwina bali Yesu ambia uya wake aumie mutwano nikena na adhimetuke ekalone Yerusaleme ala woni ekalone David enda paka na ya kwa ni mwana ya Solomoni ekaluila yanangiwe na yakwa ingi naona andu maitoesya ng'ombe malondu na ndunguvo na asenga niwenda kumutaya ile wake niwamiye betanga isindu iva mutonya hata kutwikithia nyumba ya asa wakwa ndunyu niwasaukise musalisa wandi na malunja onthe kuma ikaluni niwabalani siembesa syala magunza sya na angula mesa syo amanyigani monie netoine syabyo wendo wako kwa nyumba yaku nundya indi beundu ungi ila atumemende yagani kalu ukuni amathayo kilungu kya 24 Yesu amiye nimukona myako ino yonthe nimutavyagwo kana vai ebia imwe ikatiwa yulu wayingi onthe makambwangwa myako ti usundo wangai ikalo yaguo ti myako ni kindu kingi Yesu asiana ngai ikalo ye anga yakaingi na mithenya itatu na andu masenga makulia ikalo ye yakitwe myaka 46 we nukuyaka na mithenya itatu na ubo musio wongela anena yulu kwa mwili wake ila wathayo kiyetina mithenya itatu manyiwa amalika na ndeto syake somo ni yake ni tuigwa usenyo Yesu ekaluni ayenda kulesya ekalu kwanzia ituma atumanya ekaluni mwe wake ndiwa ulo etya mwe ekalu ya ngai na baba mwenga tuye ndini wenyu ngai enda atiteria ndisenake uyani wake baulo asya kwa mumola ngai unengete nyeta kundi musio wa myako ninakie musingi na mondonge eaka ero wa musingi usu na wambele ni Yesu Kristo
ngai enda atukale tu atheu nikana ekala ndini waitu na niko wasia Yesu tuikanange ikalo ya ngai nondola we kau akanangwa ni ngai mwene ikalo ya ngai ni theu na ikalo yiune inywe ngoya kanisa ni Yesu mutangi wande utangi yo ni kuana thanyula tuonduwe na guo na twane wande wa Yesu Kristo na niguo tukikithacia atheu Kristo niwe muthewe weka na no we mwene wau kila kile kanisa waleteran ni Yesu ulawe kalavo na makanisa nionde iulu wande vala tuethacia na ndeto yake sakramenti tangu ya etiki mwekio witu ti wanze ni waguo na tuekala twiva iulu wande isomo ni ambe Mwathani Ezekieli ilungune cha miongwena na mwanza etungwa muomoni wa ikalo wala wonie kiwu tumelele ungu wa muomo usuki endete ikonyo inya siandi visauka wetwa kaingi ona ikune ya ugani wala usiusu wesilete vaisumbe siamile mamingi sidani one wana nyukana ngai kati ya sumbe siake agwo siumete kalone neweva neo se wa mumo wa ngai umete ikalone kaloyela mbele mwe wa Kristo naende kumbukula Kristo utunengea mwe wake takanisa waleta nicho twathima kundu taku mumola uma u ikalone no go waile kumandini waitu twavokea ekalisti tutwika makalo mave wa mutheu niko Ezekieli wasia kiu kikavindwa ukanga withiwe utemonyo na kilangaliko kukethwa mitunda isya kila mwei itunda ya mumone walioko wa sumbe wenda na ithi kwa ithie yemutaiya ngai nondu tuyokumia wa ngai siku kweno ni ya Yesu ulawikala kanisani waletaran na makanisani maitu onthe ena winyithio na uumwingi akitangia nthi yonthe otondo Kristo tumandite mwanya mathayo ni maitu na miia itu itwika makalo maveva mutheu makalo ma ngai tumutungie ngai muthea wondu wa siku kwino na tumukulia atutethie tuelewe ni ekalisti nesa ngana twavokea ngai akethia wanthini waitu na nthi yonthe nyanya wa ngai mwene utonyi yonthe ni akwende akusuvia na kuwathima wasitwa ya asa na ya mwana na ya